Шула чилайжы шив яринче канмакымыллать. Анжақ шелде азырғанулы бұлмалыне кашнех шуда илмест. Шывра инге курны деслексен жуджы ыты жол хибеданлаштарзан кыжалда пәжеге хмар. Ачасем вараслы зем кирлебек азырғаза туманны бейінге келегеші. Шу кунезем шавдери хывыртырдеща. Кашни хевелбе хердензе шива керзюлма дрожать. Саваныш парнелет пере ожида хевелле шу. Анчахта пурчухнеде мар. Шиваш хенрека жал шивра вундохр ингек пулза иртня. Унда ширим паршин пурныша тадылна. Везенчен вишеже, ачасям. Пудакан синчен пурде тенебеге хюраман вырында шивагенем. Канмалы кун синче шеште меже хученде ингек алыкран шаккана. Удуйхин тахырмышынче Шубашкар районинче янашкасы яленче херх иги шулхи аржин певетепне гайна. Шав гуна хипреш районинче ширим вежи шулды шамрак вғытсыр пурнышран уйрылна. Мургашри кадаку яленче водыр тахырды аржин да шивра буца вильня. Иртне канмалы кунсинче Шубашкарды теп пляшра шур сихет хушинче виши ажана пудасран жылна. Шичи шулхи егереш семпе вун вишери аржин ажана шылав жезем вғытра шиврангаларна. Юлашки иги уйхра чеваш янри теп хулара вун беликшина вилимрен хадарна. Везенжен вун береже ажасем. Шаванпада ацырғанулы пулмалыне нихыжанда манасмарча. Ишме пілмезен шалагеме анваскар. Унбек чухне ингек юна жарах шүрет. Шылав жезем яслызем пур вырынсинче кына шывагеме юрать. Шывын туратты шук, шакнада асрады дасча. Республика Каларым Вале Екатерина Васильева.